your blood like a winter freezes just like ice. And there's a cold, lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, I'm feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. I'm picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, moi ben. Hola, queredes xogar a algo? Mira, hai ben Naira, seguro que queres xogar tamén. Hola Naira, ¿qué tal? Hola, non quero xogar. Veña, muller, non deixes aburrido. Non estou de humor, sabes de que me enterei onte? Non, Queren pechar a escola e no seu lugar montar un campo de golf. iso non pode ser, estás segura? Onte estaba xogando no parque e escoitei uns homes taxados que falaban diso. Que dices? Por que dirían que era iso? Escoitei que a educación non é importante e que montar un campo de golf faría que xente con moitos cartos viñera o irixo e todos gañarían. Non pode ser. É que falemos nos na escola. Pois non sei. Temos que contarlo a todos, no recreo reunimos. Veño, que estamos perdendo de xogar. Que fale Naira. Chicos, escoitade, isto é moi importante. Queren pechar o colexio porque din que a educación non é importante. Iso non pode ser. Eu non mo creo, se a educación é moi importante. Eu escoitei os homes onde pola tarde. Que guai, así teremos que estudiar máis. Xio, que dices? Pois seremos un voluntario. Jo, agora que vin non o poden pechar. Ademais, meu pai me contou que o campo de golf precisa moita auga para manter. Pero a auga precisámoslo para os nosos alimentos, para os tomates e as leitugas. Mirade que importante a educación. Grazas a ela sabemos todas estas cousas. Pois claro que é importante, imos demostralo. Temos que facer algo. Que podemos facer nós? Ninguén nos vai a facer caso. Claro que nos farán caso, temos que loitar pola nosa escola. Temos que non a medida de que non lo peche.
Tal vez, se facemos algo grande, podemos convenceros de que están equivocados. Tes razón, Noela. Eu propoño que todos pensemos posibles solucións e o luns falamos. Agora imos a xogar. Chicos e chicas, se parece unha boa idea, por que non preparamos un festival? Pero se xa facemos un festival todos os anos. Sí, desde que éramos pequenos. Xa, pero se facemos un festival como di Damián e chamamos a televisión. Sí, eu teño o teléfono da xornalista que nos entrevistou cando fomos a Inso dos Poetas. É certo que foi moi amable, nos dixo que os chamásemos se precisáramos algo. Pero ten que ser algo moi grande. Sí, un gran festival da canción. Sí, para demostrar que a cultura é importante. Entón chamado ti. Pois claro, iso está feito. Genial, eu encárgome de ir preparando o escenario. Eu axúdote. Seguro que nos axuda os verán moi ben. Genial, cantos máis mellor. Quedamos esta tarde para ir preparando todo. Pois nos encargámonos de convidar as autoridades. E a quen imos convidar? A xente importante, xente que nos pode apoiar e axudar. Sí, canta máis xente, millor. Eu fixen unha lista das persoas máis influentes na cultura e da educación da nosa provincia. Agora poñámonos a facer as invitacións. Hola María, son Eire do CEIP Virxen da Pena da Sela. Ola, Eire, como vos vai? Ben, pero temos un problema, queren pecharnos o colexio. Que me dis? Iso non pode ser. Cando fixemos a reportaxe en Inso dos Poetas, quedamos abrallados co ben que sabíades falar as cámaras, con seguridade e riqueza de vocabulario. Xa, pois hai xente que aínda non é capaz de velo. Necesitamos a vosa axuda. Pois claro, xa sabes que están nas nosas mans, o faremos. Sí, xa o sei, precisábamos que nos cubrísedes un evento que imos celebrar no noso colexio para que vexan o importante que é manter a escola aberta. Por suposto. E cando vai ser? E por ver se nos encaixa na xenda. Será o 16 de xuño no Cine de Leiro. Convidaremos a todas as autoridades. Por suposto, ali estaremos. Moitísimas grazas, María. Sabía que podíamos contar contigo. Estas cortinas son espectaculares. Xa está pronto as vingues suben e danos axitadas. Estamos quedando genial. Xogaredes cando vexen os demais. Van flipar. Mirade, por aí me cae, a ver que le dixo María. Que te dixo María? Díxome que sí, nos axudarán, retransmitirán todo o festival. Estou nerviosísima. Non te preocupes, Rebeca, todo ser moi ben. Mira a ver se hai moita xente. Flipa, está super cheo. Atención, señoras e señores. Pedímoslle que temen os seus exentos e que desconecten os seus teléfonos móviles. O espectáculo está a punto de empezar. Señores e señoras, con todos vos, Johnny e compañía ca canción A Jan Still Stalin de Elton John.
your blood like a winter freezes just like ice. And there's a cold, lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, I'm feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. I'm picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. I'm picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. 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 Genial, chicos. Y ahora, para continuar, Rosita Gunter cantará una divertida canción, Shake It Off, de Taylor Swift. Para continuar, unhas heridas que vienen pisando forte ca canción Ash, de Ashley Gray.
que vos van deixar abraiados. Mina e compañía coa canción Don't You Worry But I Think de Tori Kelly. E agora para rematar o baile de Mike co seu clan chamado My Way de Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Yes, it was
debe ser genial. A verdade é que sí. Es que con este festival non van a pechar o colexio? Pois claro, Miguel, mira, por aí veñen os outros. Hola chicos, acabamos de enterar. Si nos chamaron de delegación que o festival foi retransmitido a todo o mundo. Están chegando miles de chamadas de apoio. Sí, o propio Elton John chamou moi emocionado dándonos o seu apoio. Genial, foi unha fantástica idea. Temos que contarse a todos. Chicos, conseguímoslo. Your blood like a winter freezes just like ice. And there's a cold, lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide